پشتی بانگن کوج عالی خلکن بر آوا سوریه و هات کرن تایبت پشتی شواتا کول بر آوی هات کرن آن هات وان کلیان ده هیوا سور آ کرد آمده کاری خودی کش بو کو بری خواب ده بر آوا سوریه جبو کو 3000 سلین غذایی کود ناو ده پیدوین جیان یه روزانه هنه جبو کو وا پیدوین جوان کسان را پیشکش بکن خو آن هاجی لوی دره کاروان آمده و بری خواب ده طبقه بشرا ایدی وج طبقه بری خواب ده بر آوا سوریه احمد ابراهیم بردف که هیوا سورا کرد شخوا وی بویرا داوی آگول بر آوا سوریه چه بویه شوات آگو چه بو گلک انسان گنده واری خوا کوچبر بون گلک انسان ضرر دیتن سر وی که دسته کاروبار جواکی حکومت سوریه بانگوازی کرد کسی کاربن ببین علی کار باره وەک هەیوا سۆرا کورد گۆ ئەف 13 ساڵێ me li Bakurê Rojhilatê Sûriye em kar dikin temî destê alîkariyê dirêj dikin me gidît got ev jî erkek ji erkê heyva sorê ji bo wê yekê me jî daxwaz kir got em bibin alîkar ji van kesarê û me tensîq bi desteya a karobarê civakî hikûmeta Sûriyê kir me muvafeqa westan aneka 3000 sele em hazir dikin got bigihêje 3000 malbat li wê dekê li van kesê ê got zerer dîtine wê îro birêkevin wê biçin û sibê wê derbas bibin milê ber avê bibin ji xwe selê me selê ê xwarinê ne 3000 selê xwarinê ne got 20 nû em bêjin ew xwarin tê de hene çi tiştê eşk bên çi muellebat bên çi jikinê tiştê got karibin yanî ev malbat heta demekê xwe pê jiyan bikin